Nanasipau'u and a very warm welcome to our viewers here in Fiji and right across the Pacific. We're coming to you live from the State House here in Suva for a very special occasion, the official welcome of their Majesties King Tupou VI and Queen Nanasipau'u of the Kingdom of Tonga. We're bringing you this coverage in 3 major languages, in English, Itoke and Hindi. I'm Cecilina Ravona and I'm joined by Nur Begum and also Milikilangi. आपको मेरा मोहब्बत भरा आदाब अर्ज है। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। नानासिपाउ विना का अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हिज मैजेस्टी किंग तुपोउ VI और उनकी बेगम साहिबा हर मैजेस्टी क्वीन नानासिपाउ ये 4 दिनों के सरकारी दौरे पर हमारे देश में आए हुए हैं और इनका हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। जितने भी हमारे FBC TV के दर्शक हैं, यहाँ फिजी में हैं या प्रशांतीय द्वीपों में हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम आप तक तमाम जो कार्य होने जा रहे हैं उनकी जानकारी आप तक लाते रहेंगे। Dhalavina ni sambula vinaka malawambula isakinda bakitiko na sarsarati mayan FBC TV na mataka tali ni kua na nonda benua kabakaki na bekimni na sarsarati kumai na beyano na pasibi kabakaki na mena be sai burabura isakinda bakitiko na venga rabi bobanua na bekinda bagi bobanua o matini tu kina bubali botui na nonro yada tiko mai kina nonda benua their Majesties King Tupou VI Queen Nanasipau'u mai na mate ni tua Tonga. Sa tua rautu na leo ni mate valu ni nonda venua to toka na kena rai da reda tau mande tikaya na kena wareo tekitu na nrotini ni nonda mate ni tu wakaki na mate ni tua Tonga. Waidhoritiko en vale ni venua se vale lebu non tiko na turang na presidendi ni nonda mate ni tu. That's right, Miliki. This visit, marks a significant moment, not just in terms of diplomacy, but in honoring that deep cultural and ancestral ties between Fiji and Tonga. And it's a moment where tradition, history, and shared heritage come together. His Majesty King Tupou VI will meet the President of the Republic of Fiji, His Excellency Ratunengama Tawaki Thalati Lalmalavu, for a formal courtesy call, a gesture that highlights the mutual respect and friendship between our 2 nations. Now, later this week, their Majesties will travel to Lakemba in the Lau group to attend the ceremony that is rich in meaning, the installation of Ratu Tevita Lutunaunga Kapaiwai Ulu Lakemba Mara as Tuinayau, Tuilau, and Saunivonua Olau. A powerful reminder of the deep links between the Lau Islands and the Tongan royal family. आपको तो पता ही है कि फिजी और तोंगा दोनों द्वीपों का, दोनों देशों का सालों साल पुराना रिश्ता है और ये इन राष्ट्रों का सांस्कृतिक और गहरा ऐतिहासिक संबंध रहा है और इसे और भी मजबूती प्रदान करने, सरकारी तौर पर भी और एक मेहमान नवाजी के तौर पर भी इसे और भी मजबूती प्रदान करने के इरादे से ही इस शाही दौरे का आयोजन हुआ है। और एक बहुत ही ख़ास सेरेमनी भी, एक ख़ास आयोजन भी है जो तुम्बो विलेज में होगा, लाऊ में, और इसके बारे में और भी हम और हमारे साथी हैं ये बताएंगे। फ़िलहाल हमारे साथ मिलिकी भी हैं जो ईतोकई भाषा में आपको समझाएंगी और आप देख रहे हैं कि किस तरह से कॉन्वेंशन ग्राउंड में और हमारे जो रॉयल फिजी मिलिट्री फोर्सेस है ये गार्ड ऑफ ऑनर के लिए बिल्कुल तैयार है, एकदम से अटेंशन पर खड़े हुए हैं। मिलिकी Sarabata umande tikoyana no safoli ni tu boy valu ne leni mate valu ne non benua na buku ni non wara kitiko ne lala bo turanga na bu vale bo Tonga no sikutiku mai ki no non benua sengolanga na buku ni wewe kani bo mate ni tu na non robia mai vanga ngado takatalanga robo rei takatalitunga na wewe kani binaka bo benua wewe kani kina na mate ni tu viti ke na mate ni tu o Tonga na non de vala na we kande kelete ni kina kena veka keleten kino nanantanga liu na bubal butui His Majesty King Tupou VI na laki sote teo kena turanga na presidente ni non mate ni tu turanga na tuidakau na isokula Ratunengama Tawaki Thalati Lalmalavu na sote teo kana mataka ni kua na bukunga ni viwekani sambuki otitu engandribinga meme vanga ngathataki na buni nonra ya talitunga mai kina nonda benua na bubal butui mai Tonga na namak sarti ko meron ngwale sarani kina no sau mai la kamba mane atulau don tikini singa na tongai na nonda benua na tikini singa ni ko nonra ya tu mai kina nonda benua kapkaki na nonda
no ngol sartukani kinene sau mala kiamba mane tulau merna laki tiko en songo mbimbi ni veimbuli veira saka na ngoni turanga na tune au na tuilau na sau nibo no kalau tiko talanga kina na vewe kani ndendre. Manakamilikino standing tall and in perfect formation. As you can see, 100-man guard of honor from the Royal Fiji Military Forces. They are awaiting the arrival of their Majesties at the coronation grounds, ready to mark this historic occasion with full ceremonial dignity. Now, this impressive guard provided by the Fiji Military Forces is traditionally reserved for visiting heads of state or royal visits, serving as a special mark of respect and honor from the Fijian government. And also for our viewers, it's worth noting that when the visitor isn't a head of state, the guard of honor usually consists of just 50 men. So the fact that we've got a full 100-man contingent today really shows just how significant this royal visit is and the strong ties between Fiji and the Kingdom of Tonga. नहीं बल्कि 400 लोग हैं जो अपना सम्मान प्रदर्शित करेंगे, मतलब है गार्ड ऑफ ऑनर है, ये प्रेजेंट करेंगे। तो ये जो ख़ास मेहमान आए हुए हैं टोंगा से, हिज मैजेस्टी किंग टुपोउ 6 और हर मैजेस्टी क्वीन नानासिपाउ, ये आज सुबह 8:30 बजे नौसोरे एयरपोर्ट पर यूएस प्राइवेट जेट से पहुँचे और उसके बाद फिर ग्रैंड पैसिफिक होटल पहुँचे और अब ये कोरोनेशन ग्राउंड में है। और आप सामने देख रहे हैं सफ़ेद सा ये जो राजभवन है, ये स्टेट हाउस है, यहाँ पर बस अभी थोड़ी ही देर में गार्ड ऑफ ऑनर होगा और उसके बाद माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री सितिमेनी रंबुका जी और श्रीमती सुलेती रंबुका जी ये भी कोरोनेशन ग्राउंड में और उनका स्वागत करेंगे। और फिर उसके बाद जब गार्ड ऑफ ऑनर उनका सम्मान कर दिया जाएगा फिजी मिलिट्री फोर्सेस द्वारा, तो उसके बाद एक गुलदस्ता है फूलों का उनके स्वागत में, स्वागत समारोह सम्मान में आंदी उनैसी लालम्बलावु ये उन्हें पेश करेंगी। Sawa watu na turang lili na mateni tu meron na kinda bakira na bubale botui na mataka ni koa karati wawata litunga na turanga na komanda ni mati valo ni nonta mateni tu ni darede tiko na nonta fole ni boy valo irna le ni mati valo ni nonta banoa na 100-man guard going to pakai doringa ke pakai sikumai kina nonta banoa endua na iliuliu ni ndua na mateni tu rasiko tiku mai na bubale botui mai na mateni tu Tonga ya na bune lau rekina na fole ni boy valu en dona nrau o irna le ni mate valu to toka tu na kenre rai ngotalanga sanga ikeni Sevu ni venga rabi bobo no baka ngo vekinda baki bobo noa o mateni tu mai boy dori en non rai tiku na turanga na presidente valilevu se vale ni bono non rai ave tiku mai na turanga na Tonga en na mataka ni kuwa erando leo lima sanga bulunga ken duanga ve sikumai ia ni sikumai endo na ililu ni ndo na mateni tu erna tuva en dona nrau na leo ni mate valo ni nando banua. That's right, Maliki. Look at that beautiful view. The State House stands in perfect view today under clear, beautiful skies. Just a fitting backdrop for the lead up to the installation ceremony. And also present at the grounds right now are the Honorable Prime Minister and his wife awaiting the arrival of their Majesties from the Kingdom of Tonga, whose royal visit adds a great significance to this historic occasion. आज मौसम भी साथ दे रहा है और फिर ये जो आप सामने नज़ारा देख रहे हैं, हरा भरा ग्राउंड है और इतने सुंदर पेड़ पौधे हैं, फूल खिले हुए हैं। और अब शाही सवारी जो है ये कोरोनेशन ग्राउंड में पहुंच रही है और जो 100 फिजी मिलिट्री फोर्सेस के गार्ड ऑफ ऑनर के लिए तैयार हैं वो अपने कार्यवाही शुरू करेंगे। और उसके बाद फिर देश के राष्ट्रपति, रिपब्लिक ऑफ फिजी के राष्ट्रपति हिज एक्सेलेंसी रातू नेंगामा लालम्बलावु जी और मैडम फर्स्ट लेडी श्रीमती एमिली लालम्बलावु वो उनसे मुलाकात करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, सम्मान समारोह होगा। और आपको बताएं फिर उसके बाद ये जो एक मतनी वनुआ जिसे कहते हैं ईतो की भाषा में, और ये स्पोक्स पर्सन होता है जो मेहमान के पास ज़मीन पर बैठेगा और जो भी मेहमान हैं जो कुछ कहेंगे वो उनके बारे में बताएंगे, समझाएंगे, जिन्हें आप देखते रहेंगे FBC TV पर और समझेंगे।
sa tandu mai ne lalago bo turanga na bu vole bo tui mai Tonga e non da siko tuku mai kino non da vanua karsawawa tiko na turanga na Prime Minister ni non da matini tu rasa kinda vaki le kinda vaki bo vanua e na mataka inde na bewe kani sambuki o titu ngandrebinga me mai banga ngava taki e non da yava tuku mai kino non da vanua na boko roko vaka ivalu mai ve rasa kana turanga na komande ni mate valu ni non da vanua na ve roko be na ve kande kele tenikina na non da vanua e nei tobo ke nei valvala ia renda sare verto sangoli tuku mai na turanga na Tonga, His Majesty King Tupou the 6th, mera na laki laurai o ira na leni mate valu ni nonda matini tu. That's right, Miliki. We saw that they greeted they were greeted warmly by the Prime Minister Sitiveni Rambuka, just a friendly welcome that shows the close connection between the two nations.
Bulbanak, and welcome once again to our viewers. We're here in Fiji and right across the Pacific. Now, the Majesties, they have arrived at the parade ground and they have been greeted warmly by the Prime Minister Sitiveni Rabuka and his wife Sulueti Tuiloma. And well, right now the Prime Minister did the greet and meet and escorted His Majesty up to the dais. And a presidential salute was then performed by the 100-member guard. And the Captain Maikali Bernange, the parade commander, they did the 100-man guard inspection, starting from the front rank, continuing to the last. अभी भी आपने देखा कि किस तरह से His Majesty King Tupou VI उन्होंने फिजी मिलिट्री फोर्सेस का जो गार्ड होना है उनको शुरू से लेकर जो 100 वहाँ पर मिलिट्री फोर्सेस के मेंबरान जो है खड़े हुए हैं उनका इंस्पेक्शन किया, उनको सम्मानित किया, उनका सम्मान किया और उनके साथ साथ हैं लेफ्टिनेंट कमांडर मेजर माइकली बेरेनांगे। और फिर थोड़ी ही देर में इसके बाद प्रोग्राम का जो दूसरा भाग है वो शुरू होगा, जबकि देश के हमारे प्रधानमंत्री मेजर ऑनरेबल सितिवेनी रंबुका जी और श्रीमती सुलवेती रंबुका जी ये परेड ग्राउंड के बाद कोरोनेशन ग्राउंड में उनका स्वागत करेंगे। और इसी तरह से ये आज का जो ऐतिहासिक कार्यक्रम है, पारंपरिक जो आप देख रहे हैं प्रोग्राम, बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही रंगीन है। हम अपने ABC TV के दर्शकों का पुनः स्वागत करते हैं, यहाँ चाहे आप फिजी में हैं, चाहे प्रशांतीय द्वीप के देश में जहाँ भी हैं देख रहे हैं, आपका पुनः स्वागत है। ऐसे ही हमारा साथ देते रहें, देखते रहें और हम ये तमाम जो जानकारियाँ हैं, मालूमात हैं, ये आप तक लाते रहेंगे। देखा है आपने किस तरह से लाल रेड कार्पेट बिछा हुआ है और उस पर से अब ये कोरोनेशन ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं। Totoko voi te tunan raki, totoko na kenrere rai, na leo ni mate walo ni nondo mate ni tō, era rere totoko talanga na tūranga na tui Tonga, King Tupou VI, na nondra lako mali waira, na leo ni mate walo leo ndonan rau, na leo ni mate walo, era tubo rau, mera kinda waki rabakai walo, kara liu taka tiku mai ni lau lako, salumure tiku mai na tui Tonga, Captain Maikale Bernange, na parade commander, na nondra wakareidira maten renrenre, na nondra tu wakitu o irna leni mate walu ni nondra maten rapore taka tu na bibi kani binaka mate ni tu biti kena mate ni tu Tonga. Beautiful formation here at the grounds, at the State House, the parade grounds. Now leading the parade is the Captain Maikali Bernange, the parade commander, responsible for coordinating the drill and ensuring every movement is precise. And the color and signs you can see at the grounds, carrying the flags that symbolize the unit's identity and history. We have the second lieutenants, Sevusevu, Mbalavu, Mbalavu. They're playing a vital role in the military parade this morning. And also assisting the parade commander is the parade second in command, Lieutenant Ravasakula, who supports the commander, especially in managing the troops this morning. Second Lieutenant Sevusevu Mbalavu, ke Second Lieutenant Mbalavu. Na vuku ngani vewe kani vo mate ni tue rua vewe kani pokai walu ni utitiko na nondra visiko se na nondra vitala noa kirna lene mate walu na tui Tonga, King Tupou VI.
अति सुंदर नज़ारा है जैसा कि आप देख रहे हैं। और तोंगा के महाराजा हिज मैजेस्टी किंग टुपो 6 और इन्हें अब ले जाया जा रहा है और भी कार्यक्रम के लिए और भी सम्मान के लिए, मान सम्मान के लिए। बहुत ही सुंदर दृश्य है और आप देख रहे हैं कि ये जो ईतोकेई और साथ में तोंगन जो परंपरा है, दोनों का समायोजन है, किस तरह से सम्मान किया जा रहा है और राजा जी किस तरह अपने पारंपरिक वेशभूषा में, जबकि कमर में इन्होंने चटाई लपेटी, उसके ऊपर एक काला कमन सा बांधा हुआ है और साथ में काले लिबास में हैं और अब ये अपनी शाही गाड़ी में जा रहे हैं दूसरे प्रोग्राम के लिए, सम्मान के लिए, जबकि कोरोनेशन ग्राउंड में इनका और भी सम्मान किया जाएगा ईतोकेई परंपरा के तहत। और ये सब चीज़ें जो हैं ये अपने आप में बहुत ही अनोखी हैं और बहुत ही दिलचस्प हैं और देखते हैं तो खुशी भी होती है कि किस तरह से इस परंपरा को, संस्कृति को सब संजो कर रखा गया है। Kenda rede tikiana nonra sanga onda tale na nonra lori buharotaki na bubali buatui mai Tonga mersa na ngoliani mena laki boidori na bengarabi bo wanua me bakake to kai tikani enda kilatu dhoko na nonra tuba bakai balu o ira na leni mate balu ni nonda bono enduanan rau 100 men guard endo bakai doringa ni sikumai endua na ililiu ni mate ni tu. That's right, Milik. I'd also like to commend the Royal Fiji Military Forces for the impressive coordination and just a display of precision with a 100-man guard at the ceremonial grounds. And I would also like to note, overseeing the parade discipline is the Parade Regimental Sergeant Major, Warrant Officer, Naitangotango, notably a female warrant officer demonstrating the valued role of women in the Fiji military forces. Together, these 100-man guard and soldiers, just presenting that fitting tribute to welcome their majesties with the dignity and honor befitting their status. Fiji military forces, इनकी जो पोशाक है दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मशहूर है। जिस तरह से उन्होंने स्वागत किया है तोंगा के महाराजा का, हिज मैजेस्टी किंग टुपो 6 का, वो देखने के काबिल है, तारीफ़ के काबिल है और बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही भली प्रकार से उन्होंने इसको अंजाम दिया है। और अब देख रहे हैं ये गाड़ी आगे बढ़ रही है और इसके बाद जब ये पहुंचेंगे ग्राउंड में तो फिर वहाँ पर आंधी उन्नीसी लालम्बलाबू जी ये ने राजा जी को प्रस्तुत करेंगी, एक मतलब गुलदस्ता देंगी और फिर उसके बाद हमारे देश के राष्ट्रपति, रिपब्लिक ऑफ फिजी के राष्ट्रपति हिज एक्सीलेंसी रातू नैंगम्मा लालम्बलाबू और साथ में उनकी बेगम साहिबा मैडम फर्स्ट लेडी मिसेस एमली लालम्बलाबू, वो महाराजा हिज मैजेस्टी किंग टुपो 6 और हर मैजेस्टी क्वीन नानासिपाउ उनका स्वागत करेंगे। आपको पता ही है ये 4 दिनों के दौरे पर फिजी आए हुए हैं और एक बहुत ही ख़ास कार्यक्रम जो है वो होगा तुम्बो विलेज में लाऊ में, वो बृहस्पतिवार को होगा। लेकिन आज का ये जो प्रोग्राम है हम आप तक ला रहे हैं FBC TV पर और आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इसका, आप इससे जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इसका लुत्फ़ भी उठा रहे हैं। Na nonra sataya mbeti kumai o ira na leni mate walu ni nonda venua ne mai pakathabari na wiki nda waki po mate walu endo waka e dhuringa nindo siku mai ndo ni luliu nindo tala na mate nito siku tiku mai na bubalu po tui mai na mate nito Tonga ka mai ma foli ni kina wai walu ndo nan rau na leni mate walu ni nonda nda wani banata kira da wani banata walebu nonra suletu na nonra ingu kena totoka ni wika e rawara itaka o kina bubale e waka tui sarnangai nama ki tikungo mena lagi boy dhuri talanga na benga rabi bo banua nama ki sartal tunga mena ngai lagi pakai dhuri na lotu ni mer ni ngai tomani tikani na benga rabi na singa benaki ni kuwa na benga rabi bo banua artuna boy tep tipikina artuna pakai leselesi mai na tamba dakadaka i TWC ni nanda mati ni tu en buni beka so en pakai dhuri beir na bo bali bo tui ni dare de tumanga na bo bali bo tui kene ka ono tiko na turanga no bubal botui and the kinda baki retigo na matang ni kuwa me bakani the kilame na timi kawalu wasanga bulu kalima era tertumai na TWC tui Tonga King George Tupou the first mane tini kawalu wasanga bulu kalima kina tini kawalu diosanga bulu kawono ni oto ya raga mitor na tutu botui na makumbundra King George Tupou the second
Karatore tiku mana tutu votui mana tini kawalu diwa sanga bulu katolu kina tini ka diwa tini kawalu. Iwa tino nondra mai takali ranga itora na tutu vakatui se vakaranandi na Queen Saloti Tupou na katolu mana tini ka diwa tini kawalu kina tini ka diwa ono sanga bulu kalima. Na tini ka diwa ono sanga bulu kalima ramai vodiengu kina o Queen Salote karanga me tora na tutu votui na Luvendra King ta ufa hau Tupou na kava. Artore tiku mai meadava na ronondolu kawono na kalima ni busota ranga me tora na tutu ongo na Luvendra King George Tupou na kalima meadava na ronondolu tini karua ranga me tora na tutu ya nata vinra kasara tui Tonga tiko kanda kinda bakira tiku bobo no bobo matini tu and mataka ni kua King of Tonga, His Majesty King Tupou VI. That's right, Miliki. The Majesties, King Tupou VI and Queen Nanasipau'u, they now arrive at the Vale Nivonua, or the State House, where we get to see the formalities and traditional ceremonies will take place. We had a brief view of the cabinet ministers, at the State House, gathered in anticipation of Their Majesty's arrival, and these traditional ceremonial protocols are presented and observed in a dignified silence by everyone all throughout the ceremony. जैसा कि आप देख रहे हैं एफबीसी टीवी पर तोंगन शाही सवारी अब राजभवन पहुंच चुकी है, यानी स्टेट हाउस पहुंच चुकी है और तोंगा के राजा जी हिज मैजेस्टी किंग तुपौ VI और हर मैजेस्टी क्वीन ननसिपाउ ये अब गाड़ी से उतर रहे हैं और अब ये देश के अब ये मुलाकात कर रहे हैं हमारे देश के राष्ट्रपति से और उनकी मैडम जी से, फर्स्ट लेडी मिसेस एमिली लालम्बलावु और देश के राष्ट्रपति हिज एक्सेलेंसी रातू नेंगामा लालम्बलावु जी। और अब इन्हें आंधी उनैसी लालम्बलावु उन्होंने गुलदस्ता पेश किया है और इसके बाद और भी जो स्वागत समारोह है वो होता रहेगा। आपको पता है कि तोंगा राजधानी जो है, तोंगा राज्य जो है, ये पूरे प्रशांत में यानी कि साउथ पैसिफिक में एक ही राजधानी है, एक ही किंगडम है। Your Majesties, Your Excellencies, the Honorable Prime Minister, Honorable Cabinet Ministers, Honorable Assistant Ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, the traditional welcome ceremony will now commence. May we first invite the General Secretary of the Methodist Church of Fiji, Reverend Chola Milasawa, to perform the devotion before the commencement of formalities. En yada ni kaluna tamanda ke na luvena ke na kalulevu na lo tambu. En sa ti kwana no ne se rau na kalulevu. En singa indai en buku ni maten tuobiti en onda wekinda baki en ilago baka turanga baka panua en maten tulevu Tonga.
Da saba binabinakan ni sa kinda bagi kenda na kalo. And nandua na singa totoka na singa indinday. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, we gathered as a nation to devote this occasion to the Sovereign Lord with thanksgiving and praise. For the earth and all its powers will submit to him as he is worthy to be praised. For the Lord is the King of kings and the Lord of lords. Psalms 72 verse 11 says, may all the kings bow down to him and all the nations serve him. The book of Psalms chapter 2, 10 to 12, therefore all you kings, be wise, you rulers of the earth, let us serve the Lord with fear and celebrate his rule with trembling. The Gospel of John chapter 13 verse 20, truly I say to you, he who receives whomever I send receives me, and he who receives me receives him who sends me. Let us come before God in prayer. Let us all pray. God of peace and love, God of our family, God of our nation, God of our community, God of the Vanua, Lotu and Martin too. We thank you, Lord, for the gifts of relationship, the gifts of meeting, and the gifts you bestowed upon this nation, warm spirit of welcoming one another as we are brothers and sisters in your name. As we welcome one another in our own traditional ways, we pray that you will help us to reach out and to see that you are at work in our midst. Oni sa akin da bagi kay mami, e nandua na singa totoka ni kuha, sa manggos sa nanomu ni buku, sa senga ni baka madalata kirawa, nanomu ni lomani kay mami, bikin da baki baka maten tuende indai, kay mami sa rokobi kay muni, e na itigo-tigo baka turanga e bali lebu, e na bali ni bonuongo, na non na itigo-tigo na presidente ni maten tu, ke mami sa rokobi ke muni kando kai ke muni e na yalo ni binaka ni matin tu viti ke na kena banua e na kena dingomi na ilao lako baka turanga baka banua ni serau na banua ngo me sa tunga na no muni serau muni rokobi kando kai na kalau e na ne mami veng garangarabi baka banua na singa indai e na kena te gabu e na kena dava e na ya dei Kristo Jesu na lube muni na ne mami turanga kai baka bula. Amen. Jesu. Duta mana turanga. Wah, oi. Wa turanga sa chikoi na Vanua. Tonga matanisinga. Kena velu taki. Saranta besati ko nangoni turanga na tui Tonga. Au samai tumbera sa kay matamuni endo na kamunanga. Sa non ra kamunanga sa ti ko na turanga na presidente ni Vanua biti. Na Vanua sa kay lalanga besi. Non ra chiku sa nangoni turanga bali na tui takao. Sa non ra kamunanga sa kataltunga ng baseado. Kena velu taki ng goro magarua. Non ra chiku sa nangoni turanga na tui na batu. Sa kamunanga sa katiko may walilebu kumbuna.
Non re chiku sa kana ngon turanga bale na buni balu na tui kamba kena isasabu. Kamunanga sa tal tinga mai mbur basanga. Maramang bale roko tin reketi turanga na buni balu kena isasabu. Sa kamunanga sa tal tinga ni maten tube kaninganga na tobata. Sa non kamunanga sa tal tinga na lewe viti. Na be umata mata sa mai ndo bata sa katigo. Na mataka indai. Sa dabuti sa katigo na pakani binaka. Na mataka indai buana kalombula. Ni be marro isa kamay na ilako lakong balaw. Tanto sa katigo may na mata sa waibiti. Na wanga besi baka turangan ni maten Tonga ni sa butu sa kana kena dele ni sosa. Kamunanga ula beta mata muni na mataka indai. Sa ikemuni ngalobi baka turang. Sandra munrabu sa katigo na kena bosa. Ni takanino ni ngoma. Me kalonga ta sa katigo kina na belu tagi kena bengarabi. Rakalonga sa katigo na lewe biti. Ronro sa katigo na lewa matau. Mai mbalo sa katigo na bosa ni kamunanga. Na ingalobi baka turanga usa badan ber sa katigo. Na ulu ni belu taki tonga matini singa ndambi sa katigo na turanga na tui. Na kene muri asosoratu. Whakamalo atu. He makoloa. He popong whakakoloa koni. He whakafongat tu i o Tonga. Ha whakamalo honga ia. He popong whakakoloa koni. Malo. Sama. Oi. Baka turangan sa katui Tonga matin singa. Pero sa kanang turangan na tui Tonga. Ampala po sa kanang una. Hanggang ito katu sa katalmay. Ni cukup baka turangan may Tonga matin singa. Baka binibina ka sa katui na puno biti. Untuk makasakatu na nomuningon ni Vilutaki. Sani na numamuni vitali may. Sa amila beta sa kay matanra. Pinto sa kana kamunanga. Sa iba ka rete kisaka, iba ka mamada. Sa anggar-anggar sa katsuko ay matanra. Kamunanga sa kamunanga sa katsuko ni Maten Tobiti. Onda kamunanga sa katsuko na ulo ni Maten Tobiti. Turanga sa kana presidente. Papa ka turanga sa katsuko may lalang besi. Pero sa kana ngoni turang bala na tuwi takaw na isokula. Papa ka turanga sa kataltinga may matambasyado. Pero sa kana ngoni turanga na prime minister. Kapuno sa kay nang goro pakarua.
Vira sakana ngoni turanga na ratu. Vira sakana matamba selibu baka turanga. Baka turanga sa cuma ikumbuna. Vira sakana ngoni turanga na tui kamba na buni balu. Na matentu bayakani velo mani sakana tobat. Baka turanga sa taltinga mi bale bu imburun basanga. Vira sakana ngoni maramambale na rokotin keti na buni balu. Sama daw bimbi sa kachiko na loma sakani madaw biti. Ato sa kachiko na ngoni Qaloqalovi na chiko baka turanga may na butok. Rana numa mermai bi bakanti taki. Wasa kana bekan rangoni boni rewa. Ena non ratambeta na itutu bimbi ni bilu taki. Ena lo masakan ya tulau. Sanga sanga niti ko wale na nomuni matentu be kan ubiti. Uni me kinda baki baka turanga baka bunua. Ena mata sakan singendai. Ambalam bala basaka chiko na bosini kamunang. Ne baka re taki ni kan re baka mama da baka turanga. Sara baka turanga saka chiko itong maten singa. Pira saka ngoni turanga na tuito kene muriatu ya ni. Whakawhitai lalanga. Whakawhitai lalanga. Whakatolo wat e na whiwhiu. Kau whae taha rea whakamalo. Kua kau ofa. Ma koloa whaki he popong whakakoloa koni. Whakamalo at. Ke kakai whisi a whanua. Pake harea whaunga. Ke hare maua. Te o kore peke eiki. Tutu whaki ata monu mo hata puaki. Ma iwi o kolahi. La malo whakahoka mo ngai whatongia. Au tauhanga ki hele rei taha. Patoi whakakakato ku ofa. Lewe me malanga pe tatao. Malo. Pabiangwani na inono tambu. Tonga matanisinga. Sa tawa na inono pabiangwani na singa ni gua. Sa marau na manua. Marau na bikwadola. Nirawa ni muru bilambale. Na inono mai Tonga. Halawedi na yala be sini banobiti. Me muru da bana singa ni gua.
Sabi batala. Naga uluni bilu tagi na biang wane bale na presidensi. Na ino tambu ilalanga besi mata na biang wane bale na tuida kau na isokula. Sabi batala na iliu-liu ni mbosiado. Na banua ina ngorobaru ay mata na biang wane atani. Mendoga ya rogobi. Na ilalaba biang wane pura mai na singa ni gua. Salabe o tina batuni banua. Naga muringalobi babi yang wane. Sakoro naga yau. Naga muribama madha babi yang wane. Saloma bina na mata ni tobici. Inaga kawata mata bidru magi. Mendoga ya rokobi. Membu murumata na buni mbaga ni banua na Sevusevu babi yang wane. Endoga ya rokobi na singa ni gua. Nisa tawa na banua. Sakoba na biang wane bale. Na turanga na tuitonga na singa ni gua. Sa Tonga ina gawa ni bola-bola. Salamai goro na kay Sevusevu na singa ni gua. Sevusevu mawara labi kumbuna. Mata na biang wane bale na buni balu na tuikamba. Sa Sevusevu na loma ni mata ni tutobata. Ina kay nonoba biang wane. Sa Sevusevu mai mura basanga. Nalengu maramambale na rokotun rekat sinabuni balu. Sa Sevusevu ni mbaselebu baturanga. Mendoga ya rokobi na singa ni gua. Salama na tugu-tugu ni Sevusevu. Nabuni mbaga ni banua. Inakai nono babi yang wane. Utasingai tata na lengu idaba-daba. Inai nono babi yang wane tamata gatu. Pakawhetaie kawahula. Pakawhetaie tō kawahula. Tapu ki he tui o Tonga. E ne awhia ko Tupou anu. Tapu ki he tahine kuini. Tahine kuini o Tonga. Tapu ki he whareha maafu. Mo e otu laine topu tapu. Tapu ki he presidenti o Fiji. Nai kama. Qaloqalovi. Tapu ki he Prime Minister of Fiji. Sitiveni, Rompaku, Puka. Au kore ke ufanga i ngahi tala whakatapu kakato. Oi whanua, pēr mo i lotu. Ke au whakakakato whatongia. Molawaki. I e hoa whakakoloa koni. Matawuna. Kore peke o puke whakamaria koni. Ke o whakafofonga ta whakamalo. Koe koloa huifua ki mifunga taua o Tonga. Koe koloa mahuinga. Hui ke tau hi wā. A Fiji mo Tonga. Talu pe mea neafi. Ako ahoni. Whikai te haliriu. Ako mo ofa o whai he pobongi. O whakahoko he pobong whakakoloa koni. O kai te whehuia ha mo ofa. Ha mo whatongia o whakahoko. E he au whakakoloa koni. O kai te harea wheunga. Kai te harea maua. Kai whakamalo atu. Te o kore pehe ke eiki. Ke whakmaha monu maha tāpuaki. Mo iwi o kolahi. Te malawa whakahoka mo ngai whatongia ai o tauhanga ki ai. O kore pehe ke eiki ne te whakakakato. E whakamalo maha ku ofa. Ofa lahi atu. Lewa malanga kau tatau atu. Malo.
ngai tu ko sanga na batura. Mau jangan kalau batura. Itu yang kalau nak lomba. Tokenda betayan radalo yang dibusoni debatau ma boleh mandara yang lewadori modena besa sewa sewa non rabudu nakai nasale abudu ibalu makere abela liya buli maire wasata utai lagi lewa rabudu nakai nasale Kere anda beta uenda dala oke onda moneda ni lama buku besana da unda ulama besambu anda besa sala ni lo sana butala masih mendaya raya raso silana kaila utala buku bedu anda anda lain dai so Andi saburu enadalo saru saru matu andu anagani mabantu muatu mau kaya otakalau banua lewa tokora bonokula ruana wanga masakorua rua do bulabana gangi unuma soko kamai na etu batuba dini nai eba suga suga sangana wanga etau Ina
Ole mo kere lutu na vanginga e vosoro la tange tangi rasongo na kesa na mate na e kauni mudu o malale na vesara mutu kama vale ere buo manu manu ni vani na ruse te lo manita kare rauta dauna da kahu aka sagi rauta vakina raube ane nusia kamo Ai ona kulama ai ona kulama usibale go usibale go usibale mo te tanaka usibale mo te tanaka na uruya sobu e uruya sobu e uruya Bovinaka, and welcome once again to our viewers here in Fiji and also right across the Pacific. We're coming to you live at the Valeni Vanua, and well, it's so nice to see the culture come alive on the Vengarangari Vanua. We had the spokesperson from Tonga accompanying the Royal Majesties. It's truly wonderful to witness history being honored before our very own eyes. And there's a great display of newly woven mats called the Ivakamamaca, beautifully presented to welcome and honor their Royal Majesties. And I love the fact that it featured the royal colors of Tonga and heartfelt moments as well. Their Majesties, once they reached the Valeni Vanua, a bouquet was presented to Queen Nanasipau'u by Andi Unaisi Lalambalabu, the granddaughter of His Excellency, the President of Fiji, Ratana Ngama Lalambalabu. जैसा कि आप देख रहे हैं राजभवन में टोंगा के महाराजा हिज मेजेस्टी किंग टुपो सिक्स और साथ में हर मेजेस्टी क्वीन, ये इनका स्वागत समारोह हो रहा है। और सबसे पहले इन्हें जब ये राजभवन पहुँचे तो यहाँ पर इन्हें गुलदस्ता दिया गया और ये गुलदस्ता दिया एक बहुत ही प्यारी सी
और ये थी हिज एक्सेलेंसी रातू नेंगामा लालम बराबू की पोती हैं, ग्रैंड डॉटर हैं, उन्होंने प्रेजेंट किया। और फिर उसके बाद गालोंगालों भी ये प्रेजेंट हुआ, फिर इवाकामामाचा और उसके बाद सेवुसेवु, फिर यंगोना बाकातुरंगा और वासेनी यंगोना बोसा बातुरंगा बाकातुरंगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से पारंपरिक तरीके से सब जो कार्य है ये हो रहा है, कितना दिलचस्प है, कितना ये रंगीन भी है, कितना सुंदर भी लग रहा है, ये कुछ अलग सा है। Yanda bo ni bena kena bo ni vengarangara be bo nua mai bo le tiko e vale lebu e na bo ni no kinda bo tiko na turanga na tuitonga. Wa turanga tiko I tonga matan singa. Non rai tiko na turanga na tuitonga. Na kena bo vale bo turanga. Murusa ndambe na bong ni singdap. Lilo tiko wa turanga sa tiko no muri serau nei wasin yang gona wa turanga ni muru sama wa yang tiki na wa ini bonua kana ba ngasa ni kena mai ba yang taki na wa ini bonua sa tambe tiko mai tiko wa turanga non ra tiko na turanga na presidente I valele wi langa besi non ra tiko na turanga na tuivakau na isokula na vuvuni bono da konrobe nda betiko na ilu ni boslawa non retiko na ngoro warua non retiko na turanga na tuina batu mbosele bo turanga na kana mata bose non retiko na turanga na buni walu na tuikamba burin basanga non retiko na marambala robte na ketsi na buni walu matin tubio kaninga ngano tawata na turanga masiwamba le ni bono turanga witi ana sando bata tigo na bong ni singdabu na numur saya to mai na tigo bo turanga ni wasin yang bono turanga me tei banga sangasa ni kana mangra na tabi na lomba ni tigo bo turanga witi umur ya to mai ke ni tigo bo turanga na bong ni singdabu sabanu ni tigo na murlinga ni bingra ni matintu ni na minitanumi na isema ni vyo kani bo bubale ni ureda chumai ni tigo bo turanga mai na bubale kela bubale mureda chumai na turanga na tuitonga ina bongi ni singda mai tugu ni tugu tinga bakala kalaka na tugu ni wasin yang gono bo turanga mursa krene tigo bo turanga me mur garandon me sambu sala ida to ya Whakawhitaie whangapokatoho. Whakawhitaie whangapokatoho. Whakawhitaie ngauwe. Whakawhitaie ngauwe. Tai ngauwe. Whakatolo wat. Ni awhio, Tupou ono. Ka hufanga I ngahi tala whakatapu kakato. Osa hona hawhaki. Kau whakawhawhanga ta whakamalo. Hui ka mau ofa o whakahoko. I he pompong whakakoloa ni. Ahoni. Ku haere mai a Tupou. I kai toi whehu ia. Ha mau ofa. Ai mau whakahoko. I he pompong whakakoloa ni. I kai ka hare wheunga. I kai ka hare maua. Ke uilo pa tau tumba fe o whakakakato whakamalo ni. Ka tau kore peke he eki. Pa tua mak mafi. Tene tuk whaki mai ha iwi o kulahi. Maha tā puaki. Maha manu. Hui ko ngahi whatongia tau hangat ki hei. Whakamalo at. Ia kai ngā fisi hono kotoa. Hui mo ofa, mo koloa whaki mai he pokpong whakakoloa ko ni. Kage harea wheunga, kage harea maua. O whalahi atu.
tala munuat e ngā whatongia ai o tahanga kia. Rewa lewa malanga kau tatawat malo. Bulvanaka to our viewers now, as a part of the Qaloqalovi and Ivakamamaca, we've just witnessed the Wasiniangona ceremony gracefully performed by Sela Nawalwalo. Now this was a presentation of cooked food to honor our visitors, to sustain and delegation after their travels, and a tambo is presented ceremonially with cooked food. And up next we'll have the Vosa Vakaturanga from His Majesty King Tupou VI to say a few words at this juncture. धन्यवाद सेसा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको पुनः हम स्वागत कर रहे हैं और अभी अभी वासिनियांगोना ये पारंपरिक जो स्वागत है ये हुआ, जबकि पका हुआ खाना है ये दिया गया मेहमान को और साथ में एक तंबुआ भी। और अब इसके बाद बोसा वाकातुरांगा यानी Ia darere kana kana mi boda borete kona Wasiniangona Turanga mai pagai dorete kona venkarang karai bono karawai te tikina Sela Nawalwalo enda ronga tonga na fosa tonga enda roni na kaya no ndo bobo ni bana te kiko no ndo mate ni benua Turanga na tuitonga era pokata tebuto ka malo no ndo bobo malo no ndo bobo ni bana te kiko venkarang no ni sana ronga ni bo na fosa bobo ko ke ufanga e whatapu oso no I'm thankful to God that He has continued to give us all good health and happiness. President Ratu Naikamanalepanavu, President of Fiji, also the TWC, and head of the Tawata Confederacy. I'm grateful that you are here with me today, but I think we should both be up here, sir, and not you over on the side. Prime Minister, thank you for honoring me, sending the DPM to see me at the airport, and also having the very smart Fijian Guard of Honor. Thank you for the honors. Thank you also for these gentlemen for the very warm traditional welcome and kava ceremony. I couldn't feel more at home. However, looking back at history, I can see why some Tongan ancestors chose to permanently live in Fiji. Tongans have a very bad history of traveling to other countries and never going back. But it's beautiful to see the traditional ceremony, and for me, it's an education to see how the vanua presents itself and to see how the kava ceremony is presented here. I haven't come to disturb anything or bring up any old memories in history, but I know even some of these Tongan ancestors joined the Tawata Confederacy. But thank you very much for doing me the honor, and I hope that our traditions and binding customs, common history, will keep getting stronger as time progresses. Thank you very much, Mr. President. Awitu. Ulim sa kana
Fosa Batura. Sabusakachuma in Angelin Tepeli. Ibilutak in Romani Vonova Turanga Tonga Matensinga. Sometimes Sakachuna Tui, Kanakanabu Valevatura. It took the Mula, it took the Marau, it took the Vanditaki. Sabusakachuga and Sigibinanikua. Rambe make him wrong all the Sakana, come near Viti, Sakailu Sakanabavina. Garasaka like Nomni took one Colombula. We some Sakan on the river Colongataki. Come out Sakachuna Nomni, Chukubole and a Membono and a Vivanasina, a Chikamatanda. Rakalongat Sakachuna, Liulinu Matin to Naturana Prestedi. Rakalongat Sakachuna, Liun Bosalao. Tausa Sakachumana Matin on the Vokanimana. Your Majesties, we now have the presentation of the Honorary Companion of the Order of Fiji by His Excellency the President of the Republic of Fiji. The Companion of the Order of Fiji is the highest accolade in the Fiji Honors and Awards Civil Division. An appointment as a companion, or honorary companion as we are doing today, to the order in the General Division is made for eminent achievement and merit of the highest degree of service to Fiji or to humanity at large. It's my privilege to now invite His Excellency the President of the Republic of Fiji and Chancellor of the Order of Fiji to confer this special award this morning to Your Majesty King Tupou VI. Your Excellency, Your Majesty King Tupou VI, Your Majesty the Queen, Nanasipau'u of the Great Kingdom of Tonga. So the ceremonies of welcome has concluded as you politely addressed. And now, it's an honor for me, sir, to bestow upon you, as briefly described by the Madam who's officiating in our function this morning, that we would like to bestow upon you, sir, the highest accolades. We, the government of Fiji, our Prime Minister is here, members of his cabinet, head of the military, head of the police, and even the diplomatic corps, for them to witness that the bestowing of this accolade to you, Your Majesty, is just a reflection of the great work that you've achieved. I am told, Your Majesty, that there's a sizable number of Fijians now living in Tonga. I don't know whether they've got papers to be there or they are just through the kingship that we provide. But for them to be there, Your Majesty speaks volumes of your leadership. Over the years, you look after not only the community of our community in Tonga, but more importantly, the Tongan population. The kingdom has withstood the test of time, since it's one of the remaining kingdoms ever within our Pacific region, and we are proud to be as close as possible to your kingdom, sir. We are proud of the close relationship we've enjoyed over the years. As you rightly said,
Most of them live right in my village in Sevusevu. We have relatives in Tonga as well. Some look to us as I don't know whether we are fully Fijians or part Tongans, or even part Samoans for that matter. But we are proud to be associated with your kingdom, sir. We understand that you're here for a specific reason. We are proud for that, because this highest accolade we are bestowing upon your good self, Your Majesty, is just a show of respect of how you continue to look after your relatives from here. I understand you have a very, very busy and tight schedule, and you'll be visiting our Eastern Province, of which we both have very close relationship there, just to witness how great it is for the great effort you've undertaken yourself, sir, in looking after one of our very close kinsmen. But I understand we'll leave it at that, but you'll be visiting our chiefly village of Tupou to witness what is about to happen in the next few days. But hopefully, sir, this accolade that I'm about to present to you, Your Majesty, is just a small token of what we can offer to show how proud we are in the way you've led your kingdom, and more importantly, looking after us, especially in your kingdom as well. Thank you very much for that, and I wish if you could allow me to come forward and present to you this medal as our token of appreciation, sir. Thank you, Your Majesty. Thank you, Your Majesty, the Queen. Tamar turanga. Wah, oi. Sawa turanga sa katugay na banua. Tonga matenisinga. Weke munisa ka nang turanga bale na tuitanga. Tantu sa kamay na ilaw turanga na matakabina ka indai. Talay sa Qaloqalovi na Qaloqalovi na nona be baro taki ni maro sa kamay na. No munilaw nang turanga na tuitanga na matakabina ka indai. Sarabi wa tuni raw sabe so tabi na bewa kanya ruanam maraw la kana be kambula ate busia raw maluan mati di sini be kinda bagi mo mga turanga saya don mataka binaka indai meu salabe atan para kamunanga matamuni sa kana turanga tuitanga na singale mo binaka indai sa kamunanga sa tumay na mami banua na turanga bal na presidente Ilala besi berasa nang turang bale na tuida kau. Bos yado na kaniliu na karwarua berasa nang turang na ratu na tuida batu. Nang bos labu ba turanga kina masini ne mami banua. Karena sa mga jina tanga sa atu na muni yado mai yana singa bilaka indai. Marau na buno biti. Ersa marau na bay kambula. Sa tale na muni yado mai no sa labeta kamunanga. Besa mga talabila sukina na wanga besi mga turanga ina sigale bu binaka indai. Mnisa na turanga bale na tuitanga ninga indaw na numa na buno biti.
Nini sa warau pita sa katale na kena mata sawa kini lawala ko ni singa be terabi meleng garabi ni tabi mimbi ni sa tigo bolikina na ni mami wanua ni singa ndai sama rawa biti ni singa binaka ndai be bana keni tugu sa kawati ni rau sa be so tabi be wakani ni singa ndai sa tina kina na bosa ni tau ni budu sa tau makana uda na na mai sa ba tumumbula be rasa malai bila wala buda turanga tuitanga mataga ndai sa ba tala ni wanga be si ba turanga sa salama tara ba ni binaka ni buno biti ni na marra na kalau do no muni ngole ngole na bidra siga tu bitarabi matai mami mela ingarabi na itabi na ya tulau kabo wa sibi muni saya ngambula le sukina no muni cuka ba turanga mela tumani na itabi salu muti ke muni kina na kalau mbulan bala buna bosi kamunanga lai ba tale ba turanga me usa ba lambe rai tonga mate ni singa be ke muni sa turanga tu tonga na kene muri aso so ragiani atu Tupou and Tupou tahini kuini Nanasipau'u Qaloqalovi and Ivakamamaca kahufanga i ngah tala whakatap oso na whaufaki kau puke whangamaria koni kau whakakakato whatongia i he paupong whakakoloa koni Qaloqalovi Korbege puke whangamaria koni kau whakawhanga whakamalo honga ia ki he kau taki ofisi ka hoeki ofisi ka peke kakai o whanua kai te hare o wheunga ui ko mo ofa o whakahoko i he pongpong whakakoloa koni me he kamata ke fofo whatongia konu buhoko mai ki whatongia whakaosi kei feta tafe mai e ofa whakawhetai ke o tō mawhawhi ui kena ke omi iwi ke talawa whaia ke tau ngahi whatongia ki he leirei taha whakamaroat ke he paresiteni ofisi e peke parimia ofisi mo kakai hono kotoa ui ka mou ofa mahu mou tau i whaa o whakahoko e he weekend a me mene lawe gai e paresiteni ofisi a whapeke to e malo hangi e tau i whaa e hoko atu ni e ngahi tau hanga mai ke hanga pia nea to e malo pia hon o koe ke hare wheunga kai ke hare maua le kore peke o toa mafi e ne tuk whakakakat e ofa mo whakamalo at ofa lahi at Evele mo malang kau tatawat malo. Your Majesties, Your Excellencies, may we now request Reverend Dr. Qaloqalovi to perform the benediction. Samasu ke mamida pa ke muni na kalo ena ne mamita tau naka me satu ngai na linga muni na maten tu rua maten tu viti kena beliu tai kena bengrabi maten tu Tonga kena linga ni bengrabi kena beliu tai. We come before you as we come and conclude this important occasion. We pray, Almighty God, that you will bless the two nations, nation of Fiji and also the Kingdom of Tonga. May its leadership and also those who are living in it may find peace and grace from you alone, God Almighty,
God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Me sa wakalunga tagi kenda ko chopa maru kenda. Me sera uni kenda na mate chopa. Kaya lolo matiunga bi kenda. Na lolo malebu ni kaluna tamanda na lolo mai Jesu. Kadisto na luvena. Nandau ni bitumberi ni kaluna yalo tambo. Me sa nonde indai ke na binga una keda nga. Me ka ko saranga ni mundu. Amen. Your Majesties, Your Excellencies, that concludes this morning's traditional welcome ceremony. May we now invite you to proceed to the Vakatuniloa for morning tea refreshments. I ask that we all be upstanding as Their Majesties and Their Excellencies proceed to the Vakatuniloa for morning tea. Bulvanaka, once again to our viewers here in Fiji and also across the Pacific. We're coming to you live from the Valnivanua, the State House here in Suva. Just marking the closing prayer of the ceremony, the formal proceedings has ended, to a respectful and meaningful close. One of the key highlights, His Excellency, the President of Fiji, Ratunga Malala, presented the highest accolade to Their Majesties, and also a truly humbling moment just to witness the President honor the King at Tupou VI. And it's regular. आपका पुनः स्वागत है। और अब तो ये आज सुबह जबकि टोंगन राजा जी मैजेस्टी किंग टुपो VI और ये महारानी है मैजेस्टी क्वीन नानासिपाउ, ये यहाँ पहुँची और उनका किस तरह से स्वागत समारोह किया गया, ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक तौर तरीके से जिस तरह से उनका स्वागत किया गया और ख़ास तौर से जिस तरह से उनको धन्यवाद दिया देश के राष्ट्रपति हिज एक्सेलेंसी रातूंगा ने, और बताया कि किस तरह से टोंगा के महाराजा जी ये देखभाल कर रहे हैं हमारे यहाँ लोग जो टोंगा में हैं उनका। Venga rabi boba no boba matini tu e boba derbeira na bubali bo tui karatando to mai kina non bono e na matake ndai His Majesty King Tupou VI, Her Majesty Queen Nanasipau'u. Me boba venga rabi boba noa da boni benaka na boni I boga boni benaka rasulia na turanga na presidente ni non matini tu vera saka na turanga na tui Tonga na I boga boni benaka ni non vina numi na non vei maroroi na non loloma ki veira na lewi viti era tu me na matini tu Tonga kaki And that brings us to the end of today's official welcome ceremony for Their Majesties, King Tupou VI and also Queen Nanasipau'u here at the Valnivanua State House in Suva. We thank you all for joining us. Viewers can look forward to the live stream coverage later this week when Their Majesties will travel to Lakemba in Lau to attend the installation ceremony of the Turanga Tuinayau, Sau Nivanua Kolau and Tuilau, Ratutevita Kapaiwai Ululakemba Mara, a historic event set for Thursday, the 10th of July, 2025. From all of us here, Venaka Vakalevu and Malo Aupito for watching. We wish Their Majesties a successful visit and safe travels. Have a great day and ni samwate.